Maya pabengi po kay katamungan. Welcome to Harana kay Maria. Nganing bengi miti puntamo bilang metong nga komunidad ning kasalpantayanan at musika ban parangalan ingke katamong indong Birhen Maria. King kapamilatan, daring kanta at panalangin. Iting kaya katamong selebrasyon, meto niyang pamigagana ka king presensya ng Birhen Maria, king kaya katamong biye. Ingkayang lugod, pamaki pamamagitan, at pamamiyagabe habang susulong tamo, king dalaning kaya katamong kasalpantayanan. Tuneping mapaladya ingke katamong parokya, uling metong ya karing me piling puntalan ning nuwan na Birhen ning Lourdes. Kaya katayo pong selubungan ay niyang October 31 at kayang pamanatili king kaya katamong parokya, lalo tamong milablab kasalpantayanan king pamamiyatang oras kayo at pamangadi king Santo Rosario. At ngening taulina ng bengi kay katamu, abe-abe tamong magpasalamat at mamye parangal king indong Birhen king kapamilatan ning Harana tamo kaya. Paganaka po, habang magharana la po ding bawat koro, papanatilyan tamo po ing espiritu ning pamagalang at pamigunam, kabang makyabe tamo king pamanalangin, king metong abosis at puso. Bayla magumpisa ding balang koro o grupo, mamasa tamo pong metong nga makuya da panalangin bilang metong komunidad. Ngening bengi, masaya at mapalad tamo, king pamakyabe daring 8 choir groups ning kaya katamong parokyo, ang magharana at mamyepuge king kaya katamong indong Birhen. Ban umpisan ing bengi nini ning panalangin at musika, agkatanda kayo pong talakad para king pamuklat a panalangin o salmo a ibeda ring Parish Music Ministry Grand Choir. King lagyo ning igpa, ning anak, ning Diyos, Espiritu Santo. Amen.
Lukluk tamo po. At ngeni ausan mila po ding mumunang mamye kanta kingindong birhen, ding bayong sunis ng San Inigo Choir. Karelaya pong ikanta, ing Holy Mother of our Savior. Malugud a Birhen ning Lourdes, anting malinga paintu. Ilapit yu po sana, king bugtong yung anak, Yeso Kristo, dingke kaming kayadwanan at kapasalamatan. Amen.
kaya katang boses, damdama na katasanang Indong Maria, kalupa ning mebanggit king kanta. We ask your intercession. Come and help your children who seek to rise and shine. Ngeni po, kaya katamo lang pakiramdaman ding susunod na choir group, ding St. Ignatius of Loyola Parish Choir, karelayang ikanta, ing dalit kang Maria Lanaval. Mapaglinga pa Birhen ni Lourdes, lalapit kami kaya ka, para ka rin kapatid ming manandaman kasakitan. Mit mong kababanlog, lalapit kami po kaya kayo, para kaya kaming kapaldanan. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Pray for us, O Holy Mother of God. Ipanibala milakeka ring puso mi, ban maging karapat dapat kami, karing pangako ning kekang anak, Yesu Kristo. At king oras sa ini, agkatan talapu ding katlong grupo, ding Nuestra Señora de la Paz Choir, bangidawon, ingkantadang Mary Most Holy. Virhen Maria, babye kapaldanan karing sablang manyawad, kingke kang saw at kalam. Manano na sanang makabye ka kayo pong kapayapan,
at kayapan, king balang metong kaya kami. Amen.
You are that gift, the star that guides our way. Tuneping metong yung regalo kaya katamo, ing Birhen Maria, king lalam ng krus ng Kristo. Ngayon po pakiramdaman tala, ding tutuking magharana, kang Indong Maria, ding himig Santa Cruz Choir, king karelang kantang, O Maria. Kalinis-linisan na hindu dading palpi kasala. Tula daring malungkot. Mapanyaw ka ring sabla. Papasyagming talasuyo mo, ingingatan mo kami at ampunan. Ban asoy wanda kang mitmong puso at kababanlo. Amen.
Induning kapas ngawan mi, O Maria, ringang puso mi, ilapit mo la aking Ginoo, ibuklod mo keng anak mo. At ngeni, kaya katamo la pungawsan ding kalimang grupo, ding siwala ng Santa Teresita Choir, bang idawin ing karelang kantang Mariang Inako. Nuan na Virhen Maria, O malugod ay induning Lourdes, maniga po kami keka, kaniting oras ning pamangailangan. Lalapit kami anting anak mong mitmong kabalisan, takot, ampong alang kapaindatunan. Tarian mo kami papunta king bugtong mong anak, Yesu Kristo. Amen.
Mariyang ina ko, ako rin anak mo. Kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Tutuping iindong Maria, yang tumayid kaya katamo, papunta kang Kristo. Ngeni po au santala din ka na magrupong magdaon kanta kang Birhen Maria. Pakiramdaman tala po ngeni ding San Pedro Kalungsod Choir para king kantadang Dalit kang Maria. Virhen mingindu, lawan mo kami karing matamong mipnong lugod at lingap. Tagkilan mo kami kapamilatan din kaya kang panalangin. Kaulan mo kami king kaya kang lugod, ban manatili kayong masika na lug, at eta takot, karing panahon ning kapagsubukan at kasakitan. Amen. Nuwan niya ingalipa ning Ginoo, nuwan ka, O Maria. Tutupin nuwan niya, ing Birheng Maria. Aw santala pungeni ding kapitu at kawalung koro, ding Santo Niño Youth Choir at Doña Adela Magnificat Choir,
para king karelang kantang Aba, Ginoong Maria. Virhen Maria, saupan mo kami ban migunam karetang penandit king biemo. Inyangi ka mismo, dinalan kang takot, kalungkutan at kalumbayan. Pigsantungan ka, king ipa at dinawaning sarili mo. Nino imikabalo king lugod na, nunei ka mismo, at ingyemo patutuya kaniti. Amen. Indong Berhen, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ao santala po ngeni ng Saint Ignatius of Loyola Parish Music Ministry Grand Choir para king karelang kantang awit sa ina ng Santo Rosario. Iting kanta dinandeng interpretasyon kaya beda din kaya katamong Children of Mary Immaculate.
Malugod da Virhen, potang agagana kami, ing lugod ning kabanal-banalan na anak mo kaya kami, milalako kaya pigagap, kabalisan at takot. Ipanalangin mo kami, onwa na Virhen Maria ning Lourdes, antabayanan mo kayong pane, hingkaya kayong pakamal at lugod. Amen. Puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal, ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal. O Indong Birhen, tayran mo kami papunta langit. Bilang metong atanda, ning katamong kapasalamatan king nuwa na Birhen ning Lourdes. Pakiramdaman tayo po ngeni, ing kantang Salamat Maria, apanimuna ning katamong Kura Paroko, Reverend Father Amard Ocampo.
Sa lawak ng dagat na aking tinatawid, tanging pangalan mo ang siyang laging sinasambit. Hanap ang pangako ng iyong lambing, inasam na tuwin ay nasa iyong piling. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksit, nag-isang bantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan kong lagi, lingap mo't yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa iyo. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksit, nag-isang bantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan kong lagi, lingap mo't yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa iyo. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa iyo. Talakad tapo, inginu manatili kay kayo. Bendisyonan ako ning Diyos sa mayupayang tutuwing ipa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katamang pamiparangal king indong birhen, anting maragula kapurian king Diyos, bidaune, umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Maya pabengi po. Nakalasalamat po among may. Ngeni po, ibiyata mo ing kapasalamatan kareng sablang choir, amikyabe, King Harana kay Maria. Agkatan mila po king entablado di Reverend Father Amar Docampo, Brother Roger Tapang, and Mr. Rodel Pineda para king pamamiyes certificates of recognition kareng kekatamong choir groups. Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to
Bayong Sunis ng San Inigo Choir in recognition of outstanding participation in the Harana kay Maria on November 7, 2025 at the St. Ignacio of Loyola Parish. Your dedication and heartfelt contribution have greatly enriched this celebration in honor of our Blessed Mother. Signed, Reverend Father Amart Ocampo, Parish Priest, Brother Roger Tapang, Parish Pastoral Council President, and Brother Rodel Pineda, Parish Music Ministry President. Ing katukipu, ding St. Ignatius of Loyola Parish Choir. Susunod po, Nuestra Señora de la Paz Choir. Next, we have the Himig Santa Cruz Choir. Susunod po si Wala ng Santa Teresita Choir. Palakpakan tala po.
Palakpakan tala po rin San Pedro Kalungsod Choir. Susunod po, Santo Niño Youth Choir at Doña Adela Magnificat Choir. Kasunod po, we have Ministry of Lectors and Commentators. Palakpakan tala po. Salamat po, King Maragula sa kaya kami. Lekom po, mga demokrasi. Nakalmurin po naman pong salamat kareng Children of Mary Immaculate. Dakal mo rin pong salamat, Agnus Dei Charismatic Community.
Nakalpong salamat, Saint Ignatius of Loyola Parish Media Ministry. Okay, thank you po. And of course, thank you very much, Reverend Father Amar D. Ocampo. Agkatan mila po ding representative per choir. Representative po per choir group. Then pong heads na din choir group. Abayan tayo po'y among may. Bayong Suni, St. Ignatius of Loyola Parish Choir, Nuestra Señora, Himig Santa Cruz Choir, Siwala ng Santa Teresita Choir, San Pedro Calungsod Choir, Santo Niño Youth Choir at Doña Adela Magnificat Choir. Representative. Nakalpong salamat, among may, Brother Roger and Brother Rodel. King pamagpupusta mo po, dakala salamat kareng choir groups, organizers, at king sablang mekyabe, king kaya kataong pamagmasusi, kining Harana kay Maria. Inglugod ng Indong Birhen Maria, antabayana nakatamo, king balang aldo ning kaya katamong biye. At panayan tayang pasibayo ing pamagbisita na ni Juan na Birhen ng Lourdes. Nakalpong salamat at pasibayo po, dakal pong salamat king kaya kayong pamanantabi, ngening kaya katamong kabingyan, king Harana kay Maria. May the peace, love, and protection of the Blessed Virgin Mary be with us all. This has been your host, Brother Brian Mendoza. And Sister Sat Kayabyab saying, Ad majorem Dei Gloriam. Diyos sa binay kaya katamong niya. Talakantangan po, abayan tala rin kinatang. Itangan. Puri, nagpupuri sa Panginoon.
besa beta